धन्यवाद दिन चाहन्छु Jo, tasle. Hello everyone, Namaste, Tashi Palkhel and welcome back to my channel Dorda Jason Blog. It's me Smiling Lama from Pokhara, and guys, so today is July 6th, so our great His Holiness the 14th Dalai Lama 88th birthday. So today I'm going to show you the video that is how our Tashi Palkhel Tibetan camp people, Pokhara, Nepal, or this place is called Yamja. So how they celebrate, and also our Changjuk Chuling monastery, our monks and lamas, we all go there and we celebrate together His Holiness birthday. So I hope you guys will love it, and so if you like my video, so please don't forget to share, and then you can also subscribe my YouTube channel. You can see this beautiful video in my YouTube channel. And so lastly, I just wish long life and long live His Holiness Dalai Lama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tungar Tashi Palkhel. So today I'm going to show you morning to evening how we celebrate. I think I need to make part 1, part 2 maybe, so because it's very long. So today whole day I'm busy. Okay, so hope you love. Okay, so this video is especially who watching and especially to my subscriber. Okay, so once again happy birthday, and please guys don't forget to wish happy birthday to His Holiness the 14th Dalai Lama. Please write comment and happy birthday. Okay, bye bye.
Yo, that's lit. That's lit. That's lit. Omala. 새로 보여와 기보여와 남의 꽃이 잡혔대 뭐쇼 겨울은 하비 버테 너도 that's lit. Ali, 캐셔 된. 캐셔 된. 가대 That's lit. That's lit. That's lit. Fuzala, that's lit. That's lit. And that's lit.
3. Happy Chungar Khana. Oh, big fan, big fan. Sura, big fan. Oh, big fan, big fan. Ah, chabas do. Big fan, Sura, big fan. Oh, big fan, chabas do. हम लोग पूछे, oh, big fan. Oh, Budam. Oh, Smiley King. Oh, lo big fan, big fan, oh, big fan, oh, Isham. Oh, they were good. Oh. Oh, lama jumela. Oh, bagus.
Amen.
That's the left. Hari Saje Fisit Tuken Kamsun Chöki Gebo Zamling Side Deben Chembo Chok
아니 랑장 파와를 권함이 하가 더베 미가 혹베 밍 또wo 공사 함이 남래 tem근 예배 왕보 탐제겠지 생과 정보 조기 공장 협계라 페베 꿀 중간기 제골 통마디라예 공사 조기 구바 통로를 거쳐 고등 고장다 제 아니 tem근 예배 왕보 탐제겠지 생과 정보 조 공장 협계라 페바 Tashi Palkhel Soshi Legong Ki 아니 산에 잡고 미와 용기 탑시대 통마들라 탐디 대시 저 지금 목표 요즘 변동물 유럽이 약간 주식 남 지표 통말 경감 지인노벌 약계당 대윤송수 최대 외매당 최근 강라 대미라 마대벌 지대 지용라 지배 내계당 지생 약계동 동방디 당왕디 예능대행지 저 지금 목표 요즘 대구로 아리 통화 집회당과 경제 미스터시당 거리거리 강당 최소 집중하고 걸라 hir보제니 지대비 까니라 동래항당당 제일주바데 사두조트 예상네 빠니 돌미마 지금의 도기 수주 조장슈주 지금부터 대장을 치죠. 치료스는 지금 불렸으니까 무슨 경험을 쓰는 한디 도시 개발진 시기야. 한 대표들이 요즘 주민들 나가는 내가 대신 성격을 조금은 같이 되시기 별로 명망 되겠나 그러면 산이 TV 잡수는데 30시간 드림기에는 지득이 송지들하고 조차수기 그걸 조차수기하고 세워놓았습니다. 그렇죠. 오늘도 보는데 지제 비밀용 탑수인데 앞에 우수기 가면 경기까지 보여주기 지금 강리 이제 지금 지나 제가 보게 하신 순서고 너 공부시 배가 हाम्रो लामाहरु यो नामले आइफोन हो आइफोन 14 ओए सुन्दर के आज के हो आज बर्थडे हो कसको बर्थडे हो दलाई लामा ओए सो
빨리 받아.
누구들 콜라 슛겹 너 위너 위너 야 Krishna Bikula Krishna Hamiyodi Kumade Sujana Krishna Bola Dite Jima Sogi Lakon Kumatogi Kumet Ziliki Waje Aditya Sabagone Krishna Shivi Sumadi Aditya Tesla Jentiba Tesla Twini Uya Gora Testing Good Temo Tamara Children Balancing जन्मदिनको कार्यक्रममा हाम्रो पोखरा वडा नम्बर 25 का वडा अध्यक्ष ज्यू श्री मोदी तिमसिना ज्यू हाम्रो क्लबको अनुसार उहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो क्याम्पमा पाल्नु भएको छ ग्राउन्डमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको साथसाथै अझ उहाँलाई अध्यक्षज्यू धेरै धेरै धन्यवाद जुला छिकछिकनि सुरनालाने बुगुसुइ अनि कोगी हिन्दै सुङसुङ अनि वडा अध्यक्षजुला नदि माइक दिथेकी छ दबना थ्यांक यू आजको यस कार्यक्रमका मा उपस्थित हुनुभएका यस Tibetan camp, my state is Gumbak Promokju, dignitaries on the desk, ladies and gentlemen. Yes, Tibetan camp, बसोबास गर्ने सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईहरु सबैजनालाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु नमस्कार सर्वप्रथम त आज यो अति नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईहरुले मलाई सम्झेर यहाँ निम्ता दिनुभयो सँगै बसेर हाम्रा परम पूजनीय दलाई लामाको 88औं जन्मोत्सव मनाउन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ त्यसको लागि धन्यवादको रूपमा मैले आज यहाँ दलाई लामा ज्यूले विराट
प्रकाशित गर्नुभएको टोवर्ड द ट्रु थिङ्स अफ फेथ भन्ने इङ्ग्लिसमा छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा एकदम चलिरहेको छ यसको मर्म भनेको सबै धर्महरूको मूल त्यसको मर्म भनेको करुणा दया माया अनि धैर्य त्यस्तो हो भनेर त्यो सबै मूल निकालेर त्यो रचेको किताब हालसाल यहाँ नेपालको सबभन्दा अलि प्रसिद्ध पब्लिसर फाइन प्रिन्टबाट नेपालीमा निकाल्नु भएछ यो चाहिँ उहाँले धन्यवादको रूपमा म यहाँ टक्राउन चाहन्छु अनि उहाँले एकदम मुडी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु धन्यवाद अध्यक्षज्यू प्रथम पुरस्कार सुमितलाई यता जिरेवन थर्ड पुरस्कार ल हो उता विशाल यता आइज दामी है दामी यता त्यसपछि कि छमे रुखबाट चाहिँ नि चन्द्रशेखर रुखलाई जग्गा थोबियो सोचा भलिबल की टीम क्याप्टन खबर दे दुईजा खाला छगा फेरना दी छगा दे सने चम छगा junior youngster final gala चन्द्रशेखर रुखनी मार्टिनले खाने जंगे ओ यहाँ जाऊ न चन्द्रशेखर ए छुंगा की तिनले छिटो छिटो बोले हुन्छ यो फेरि तिनीहरुले एप्पल चिकन दियो मारे एप्पल लाको छङछङियो मारे सोचा Jangan lagi, jangan Apple ini sama mana pergi langsung. Get this way. Jadi semua dia kena tahu thi sama re. Dia क्या वो शिफ्ट है? Participant. 어디 또 추럼 아우 봤다 아우 검수 Kamu sudah mau dia tahu dia. केमेर कोना थे के दान्ते राजी ता क्या बोला ताजी क्या बोला वो
또 어디 찍어지겨? 또 어디 찍어지겨 지금? 야야야. 그래 아직 더. 제발 더. 어디. 응, 어딜라. 탑 뭐 또 찍어지게 봤어. 다 찍어지게. 다 들라. 얘다 뭐다 얘다. 반. ला त्यही भन लगाउँदा छ ल 교들! 어이 앉아 지메길에 앉아 어이 ल कप दिदी हाम्रो दिदीले दियो है धन्यवाद है दिदी धन्यवाद है दिदी दिदी धन्यवाद भन् 조다 제게 돌아 나 제모 소배 고지 올라 신나 탑들 시작이 소관라 더디 지교래 아니 시작 미마 거마마 아니 시무스가 페로나 슈에이 투체나